Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umucanshuro w'Umunyamerika Prince yemereye Kongo Kinshasa kurinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro yayo no kugenzura uburyo imisoro ikusanywamo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko amakuru byahuye n'ababiri bakorana bya hafi na Prince abo muri leta ya Kongo n'abadiplomate babiri yemeza ko uyu mucanshuro wumvikanye na Kongo muri Mutarama uyu mwaka. Reuters ivuga ko bwana Prince asanzwe ari umwambari w'akadasohoka wa Perezida wa Amerika Donald Trump. Prince yashinze ikigo cy'abacanshuro cya Blackwater cyakoreye mu bihugu bitandukanye, yakigurishije muri 2010 ubwo abarwanyi bacyo bashinjwaga kwica abasivile muri Iraq. Ibi byaha barabihamijwe Perezida Trump babarirwa yajyaga ku butegetsi. Impuguke z'umuryango w'Abibumbye zagaragaje ko Prince yatangiye kugirana ibiganiro leta ya Kongo muri 2023 imusaba kuyifasha kurinda umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu, ariko icyo gihe nta kimpande zombi zagezeho. Muri Mutarama mu mwaka Prince yemereye leta ya Kongo ko azongera abacanshuro mu mujyi wa Goma, ariko uyu mugambi warapfubye nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bawufashe mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Umwe mu bategetsi muri leta ya Kinshasa yatangaje ko nyuma yo kugiguma bidashobotse abajyanama ba Prince bateganya gutangira akazi muri Katanga mu majyepfo y'iki gihugu. Umudiplomate yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko mu cyiciro cya mbere cy'ibikorwa bya Prince hazibandwa kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro no kugenzura uburyo imisoro ikusanwa muri Katanga. Ukorana na Prince bya hafi yagaragaje ko abajyanama b'inzobere bazabanza kwibanda ku birombe binini biri mu majyepfo ya Kongo, babona akazi gatanga umusaruro mwiza bagakorera ahandi. Umukozi wo mu biro bya Perezida wa Kongo Kinshasa yasobanuye ko imbanziza amasezerano yamaze gusinywa hagati ya leta na Prince. Icyakoze ibirambuye biri mu bajyanama bazoherezwa bitaremezwa. Muri Gashyantare umwaka leta ya Kongo Kinshasa yatangiye kuganira n'ubutegetsi bwa Amerika ku buryo bwayifasha kugura umutekano muri Burasirazuba bw'igihugu binyuze mu kubyaza umusaruro w'agaciro iki gihugu kikungahayeho. Umujyanama wa Amerika mu bufatanye na Afurika Masadi Bros aherutse gutangaza ko igihugu cye cyifuza amasezerano kandi ko gishyigikiye ingamba zatuma umutekano muri Kongo uboneka. Mu kiganiro Bros yagiranye n'itangazamakuru ku wa kane yasobanuye ko Amerika izifashisha uburyo buri mu gufasha Kongo Kinshasa kubona amahoro burimo bwa diplomasi ndetse n'ubw'ubukungu. Umuyobozi muri leta ya Kinshasa yatangaje ko ibyo bumvikanye na Prince bishobora kubamo impinduka zimwe na zimwe bikajyanishwa n'amasezerano iki gihugu giteganya kugirana na Amerika. Naho umunyamakuru w'umurundikazi Jeanine Ngabe w'impunzi muri Kongo Kinshasa akaba n'umukozi wa radio y'abaturage Amani FM yafatiwe muri Marindi n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi, ubafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Murongo muri teritwari ya FIZI mu Kivu Amajyepfo muri Burasirazuba bwa Kongo. Abatangabuhamya benshi bavuze ko Madame Ingabire yatowe muri yombi ubwo yaragiye mu kazi. Ibihuha byakwirakwiriye mu gace atuyemo bimushinja gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi za RED Tbara, cyane cyane mu koroshya inama zabo no gucumbikira abayoboke b'uyu mutwe. Umutwe wa RED Tbara ufatwa n'ubutegetsi bwa Gitega bwa Kongo Kinshasa nk'umutwe w'iterabwoba kandi ukunze ngo ibitero byinshi ku Burundi. Kuri iki cyiciro ibyo birego ntabwo biremezwa n'amasoko atandukanye nk'uko inkuru ya SOS Media bitangaza. Seneri yanze kugira itangaza kuri ayo makuru. Ku ruhande rwa societe civile n'imiryango y'abagore bakora itangazamakuru muri FIZI nibo batangaje itabwa muri yombi rya mugenzi wabo. Mu itangazo ry'ubuyobozi bwa Amani FM bwatangaje ko bwangayikijwe cyane n'ifungwa ry'umunyamakuru wabo kandi bwamaganye byimazeyo ibyo ashinjwa. Nkivuga ku Burundi ariko kandi ingabo z'Urundi zoherejwe mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizibanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'ururya Bazarendo. Nyuma y'impande zombi zinaniwe kumvikana ku mitegurire y'urugamba rwo kurwanya M23, abarwanyi benshi bo muri Bazarendo n'abasirikare Burundi bahungiye muri Uvira nyuma yo kwirukanwa na M23 mu bice by'Intara y'Kivu Amajyepfo biri mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi bashyigikiwe na leta babanje guhangana n'ingabo za Kongo bazishinja ubugwari kuko ngo zatinye urugamba zishaka guhungira mu bice birimo Karere mu ntara ya Tanganyika. Wazarendo bamaze iminsi bagerageza kubitera umuce bigenzurwa na M23 cyane cyane muri Kivu Amajyepfo bagerageza kubyisubiza ariko byabaye iby'ubusa kuko akenshi bashubijwe inyuma rugikubita. Nyuma y'igihe baramwanye n'ingabo z'Urundi, uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo Guy Bombo Modiavita yagiriye muri Uvira tariki 7 Mata rwahishuye ko umubano w'impande zombi wazambye. Umwe mu bayobozi ba Wazarendo yabwiye Minisitiri Modiavita ko iyo abarwanyi babo bashaka kugwa bitero kuri M23 ingabo z'Urundi zibabuza kandi babonye ko bashobora gutsinda. Minisitiri Modiavita yagereje guhosha umwuka mubi, asobanura ko Urundi ari inshuti ya Kongo bityo ko ingabo zabwo iyo zibabuza kugwa bitero kuri M23 biba byatewe nuko zifite uburyo ziteguramo urugamba haba ku manywa cyangwa se nijoro. Wazarendo bavuga ko barinze Uvira kandi ko mu gihe bava mu birindiro byabo M23 ahita ifatiye teritwari. Ni ubutumwa bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'Urundi cyangwa iza Kongo Kinshasa. Iri kandi ryagaragaje ko ryugajwe n'ibibazo birimo kubura intwaro zihagije, amasasu ndetse n'ibiryo uko bigoye kugaburira urwanyi barenga 6,000. Risaba Perezida wa Kongo Tshisekedi kumva gutakamba kwaryo. Inkuru y'imibereho mibi y'Abazarendo imenyekanye nyuma y'uko umuyobozi w'iri huriro Lt Gen Padiri Burenda David
atumijwe i Kinshasa bitewe n'impamvu zitaramenyekana. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banasikoze toka bwahoze perezida w'ishyaka FIZI Wazalendo yatangaje ko byaba ari ububwa kuba batakwitabira amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu gitekerezo Bwana Kabwe yatangaje mu kinyamakuru The Chanzo, yavuze ko kwigaragambya ntibitabira amatora baba bagambaniye inzu zabo nk'abashaka impinduka mu gihugu ndetse n'ubugambanyi kuba bashyigikiye. Amashyaka arimo Chadema ryatundira usomaze iminsi mu bukangurambaga buza abantu kwitabira icyo bita ikinamico ry'amatora. Zitoka bwavuze ko impinduka zose zivuna agasanga ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Hassan bukeneye abantu batajenjetse kuko kudahangana n'abari kubereka ko mwemera ibyo bakora. Uyu munyapolitiki wo muri Tanzania yagaragaza kudacika intege, atanga urugero kuri Cyaguni n'Ubatariyasi Bobi wo muri Uganda uhanganye na Perezida Museveni, akerekana ko niba Bobi uhangana n'umunyagitugu nka Museveni adacika intege agumya guhatana, nta cyabuze FIZI Wazalendo kwiyambira kuri Hassan kandi ko igihe nikigera bazamubirindura. Perezida wa FIZI Wazalendo Madame Dorothy Semu yamaze gutangaza ko azitabira amatora agahangana n'umugore mugenzi we ndetse na Ousmane Masud Ousmane Vice Perezida wa Zanzibar nawe yamaze gutangaza ko ashaka intebe ya Vice Perezida w'iki gihugu. Bwana Zitoka bwavuga ko gushirika ubwoba imbere y'umunyagitugu ari byo byonyine bimukura ku butegetsi, kuko muri bibiri abarwanya ubutegetsi bavanye Slobodan Milosevic ku butegetsi muri Serbia, agasanga nta mpamvu yo kwanga amatora kuko bahangaye n'ishyaka CM ryafashe bugwate igihugu. Zitoka bwavuze ko muri 2015 ishyaka Civic United Front ryanze kwitabira amatora kuko ritabonaga umucyo mu mitegekere ya Magufuli, ariko ibi ngo byahaye imbaraga CM kuko yabuze abantu bahangana, agasanga umutego wo kumanika amaboko FIZI Wazalendo batazawugwamo uko byagenda kose bazahatana. Iri shyaka ryavuze ko hari abantu b'impirimbanyi za demokarasi zikwiye kubabera urumuri nka ba Mari Musef Sharif Hamadi, Robert Cyagoni, Elias Bobi Wine, Kiiza Besigye, Ousmane Sonko nubwo atari 100%, ariko ngo bazanye impinduka kubera guhaguruka. Amatora muri Tanzania yateganyijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo, ubwo Samia yageraga ku butegetsi bwa mbere umwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Paul Magufuli yabaye Vice Perezida. Yashimagijwe kubera gukuraho zimwe muri gahunda zari zirimo igitugu cyane, ariko kuva icyo gihe runanenzwe nyuma y'uko bamwe mu batavuga n'ubutegetsi bwe bibasuye bagatabwa muri yombi abandi bagashimutwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania yamaganye ikoreshwa ry'imbaraga ndetse ishinja leta gukoresha inzego mu gucecekesha abayinenga. Ni nyabeje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banasikoze bitubagariye amashyaka mato mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Bwana Juliet Mohamed yanenze politiki ya Perezida William Ruto yo guha imyanya mu butegetsi nka za ambasade abanyapolitiki bananiwe inshingano, ahubwo amahirwe abandi bakiri batavuga ko bibica intege abafite imbaraga zo kuba bakora ariko badahabwa amahirwe mu gihugu. Ubwo inteko ishinga amategeko yemezaga abaherutse guhabwa imyanya na Perezida Ruto, iyi ntwaro Rwanda renze bene kugoza abantu bamwe ku rupapuro rw'umuhondo kandi hari benshi bashoboye. Yavuze ko bibabaje kuba abantu bananiwe inshingano bakirukanwa bahora bahabwa imyanya. Ikinyamakuru The Sun yito cyavuze ko uyu mudepite yavuze ko mu bantu bose bategetse Kenya nk'abamo Kibaki cyangwa se Mwai Kibaki ibyo bitabagaho byo guhoza umuntu nk'utanashoboye kugasongero k'igihugu. Yavuze ko ari amarimanga nyazo muri cyaka Jubile. Bwana Juliet Mohamed yibaza impamvu Perezida Ruto atagira amahitamo y'abantu aho imyanya yo guhagararira Kenya mu mahanga kandi bahari banashoboye, agahorana urupapuro rudahinduka avuga ko ari ukwica hazaza ha Kenya ndetse na politiki y'igihugu muri rusange, kuko abantu bashoboye batageraho bagaragariza ubushobozi bwabo kuko bahakizwe imbere bamaze kumenyekana kandi byaragaragaye ko badashoboye. Kuri Juliet Mohamed asanga umuntu wananiwe kuba minisitiri cyangwa se umunyamabanga wa leta muri minisiteri adakwiriye gukora guzungu w'ambasaderi w'igihugu kuko biba byagaragaye ko adashoboye bakwiye kujya kwikorera uturimo tw'amaboko. Ntarava muri Kenya ariko kandi Fred Matiang'i ngoze umutoni ku butegetsi bwa Perezida Uhuru Kenyatta unugwanurwa kwiyamamaza ku mwanya wa perezida mu matora ari imbere, yagarutse mu gihugu avuye muri Amerika. Bwana Matiang'i uri akaboko k'iburyo ka Perezida Kenyatta cyane ko yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, avuga umuhabwa amahirwe yo gusimbura William Ruto. Uyu mugabo ikinyamakuru The Standard cyavuze ko yarageze mu gihugu bucece akanga kuvugana n'itangazamakuru, ababwira ko azabaha amakuru igihe cyageze. Matiang'i cyaka Jubile ryamaze kuvuga ko rimushyigikiye kuri uyu mwanya. Amatora muri Kenya yateganyijwe na 27. Agaseke k'amakuru mu Karere gapfundikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banaswe ubutegetsi bwa Perezida Museveni uvuga ko gutegura itegeko ryemera inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile ku byaha bimwe na bimwe, nubwo urukiko rw'ikirenga rurutse gushya iteka kubwo ububasha ntabwo inkiko za gisirikare zifite. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abatavuga na leta bakunze gushinja ubutegetsi bwa Perezida Museveni gukoresha inkiko za gisirikare mu kumvisha abamurwanya mu manza bivuga ko ziba ari za politike. Mu kwezi kwa mbere urukiko rw'ikirenga muri Uganda rwambuye ububasha inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile, bituma izi nkiko zohereza Dr Kiiza Besigye mu nkiko za gisirikare. Ariko Reuters yavuze ko uyu mushinga w'itegeko mu gihe bawubyatura vuba byatuma Bwana Besigye uhanganye na Museveni kenshi yongera kwisanga mu rukiko rwa gisirikare
ku byakurikiranwe muri iki gihe. Nyuma y'urubanza rwaciwe mu kwezi kwa mbere, Perezida Museveni yagaragaje kutanyurwa. Yavuze ko umuntu nibaze ko ari umusivile adakwiye gukinisha ikintu cyose cya gisirikare, uwabikoze abatakiyumva nk'umusivile aba akwiye gukoranwa n'inkiko za gisirikare. Abadepite muri Uganda bari mu mpaka z'abaherutse kwakira miliyoni z'amashiringi nk'agashimwe, bigakeka koko bari ukugira ngo ritegeko bazaritore bwangu. Perezida Museveni uri kwashyira mu gipfunsi abamurwanya bose bashaka ubutegetsi akoresheje inkiko za gisirikare. Urukiko rw'ikirenga rwavuze ko inkiko za gisirikare za Uganda zikorwamo no mu basirikare batize amategeko ku buryo byagorana ko baca urubanza bararamye badashimishije uwo batumye, ariko ubutegetsi ntibushaka kubyumva. Perezida w'ishyaka DP naryo bivuga ko rirwanya leta bwana Robert Mao, usanzwe uri minisitiri w'ubucamanza n'itegeko nshinga muri Uganda, kuwa kane yabwiye itangazamakuru ko umushinga w'itegeko yamaze kuwandika, ategereje kuba guverinoma ikawemeza ukorezwa mu nteko ishinga amategeko ukigwa. Ibyaha byihariye abasivile bazajya buranishwa mu nkiko za gisirikare ntibirasobanurwa neza, ariko harimo kugambanira ubutegetsi. Dr Kiiza Besigye bishwe ko bashaka gukubita inaye mu gahanga, amaze amezi 5 afunzwe akurikiranwe kugambanira ubutegetsi. Icyaha gihanishwe kwicwa muri Uganda, ariko abanyamategeko bavuze ko ari ibirego by'ibicurano kuko asanzwe ari umuntu urwanya ubutegetsi. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL.